no chane mo obi kan nyame betua mo kam so obi obeti kontomre bedi obi obedi abeduro obi obedi ayoyo no so ye natural herbs ye nature anu de mudi na mo chie wi Nyankopon betua mo kan kamo ye nya atwon me do nyame ye nyina ye som no se mo masefo bepre hweganja nko makɔhye no obi a me bɔ ho de wo se no na boy senhye eno na ye mfa nye nyoma pa hwe ne maganja tumi ye money materials sika ganja ma ade Ghana pharmaceuticals no money ho ye ni pharmaceutical company bia wo Ghana ha asa herbs ombetumi dia mo no mo dia ye bro na ne aka ne sese ye di ye abebo man no we cross for pa wise fools musumu ni munyansa ko musuku na makonya jimi nko ma jimi common sense money bi nhwe sika mo ko se de kwa dan ka agriculture sector no mpo na wo sanka ye sum se twen eno na wo se ye sum eno wo se ye sum because na ka be tun dia boyen na sina mo kokko board no adanti na mo ni we board mo pe we board so na mo man kofo ni ndia na mo beton ma mo be ye afuo na mato na mo de we nyina yes ade am betumi de akọ mo betumi akoton ama wiase agisika abre oman no ba enkwase ade na akwadwuro ni jimesemti no mo de yenyeti ene ye daachi bekwa kwagisika ama mo mma ne mo daachi edi abre obi kurom no Israel ni US ni America no eye wi ena omudua ana omudi bom kuro ho ban tan tampe pa na ya hye ya koma de ye mo anka mo ye ne mu hie ni onan won ke ne mu hia face to face won esenke ye bu amana ne de mu hyem Abusia na watwe twemi na Angel TV ene UTV ebe breaking news bi ana wo mo se Ghana Police Service akwa kwahye boto mako 600 wo mo twaja ede atum na sa news ebe so bonten so na Ghana Police Service akasa so eba bonten ebe di tum se enokre wo mo edi se djuma na boto na wo mo hye no na ano esum sika no 4.2 billion Ghana cedis na eno enam so ama Ghana fo bi abo wo madwene ede ama Ghana Police Service ene empo Ghana as wo man ene emu empanifo nyina ya wo mo se sa anamo no ya Ghana Police Service fo wo mu tu ye ne se mepedia sa panifo mo nimu a nyansa bi enim eye nsehu se wo mu di sa djuma ni fi se enemem bibia wiase akwa kodru no se ri no na nipa no na be ha wo mo anka ri ni betimi afa kwan bi so adanda ni ede aye niema betimi aboa wo man no ama wo nya sika ede aso o man no asene ewo eniema bi a wo mo eye no ho na eye maame hajia ozo na afi jataba _aboa wo nyina ewo TikTok ho na wo mo bo wo madwene ede ma Ghana Police Service abusia mintimi enka wo mo nsem no emfa ma wo mo yebekọ ne akwakotie ensem na nkasa ede afi wo mo anum na yekọ no na ye de sa akonya no emia subscribers ne so eye too much gh eye akai se wo de be wo ne beka ho se de be na upload ni to mpe ne first person ya wo se be dika abusia ma yekọ ne yekoti na ye ba ye be di eche nkom Ghana among penny4 mutimu odren we blood suckers we vampires we pretenders Nyankopon betua moka opon suku bebebere makwanyina mfaso bia ni so cause common sense bo mun bi nyansa kete se abom nyansa kete se abom me chane mo obi kan nyame betua mo kam so obi obeti kontomre bedi obi obedi abeduro obi obedi ayoyo no so ye natural herbs ye nature anu de mudi na muchi ganja na muchi wi Nyankopon betua moka nyame betua moka mo ye nya atwon mun na mama boys bre mun na mama Ghana ebutu mun na mama ye hu ye hwan wo man mu nyame de mu bedi nature mu bedi nyonyonyonyo me ka bibia sa me se me do nyame ye nyina ye som no se mo masefo bebre fisese mo mpese obi beko na enimu a musumu bebre bi hweganja nko makɔhye no obi a me bɔ ho de wo se no na boy senhye eno na ye mfa nye nyoma pa hwe ne maganja tumi ye money materials sika ganja ma eniema ganja ye nya de ketwa ma hwe Nyankopon ani ade Ghana pharmaceuticals no money ho ye ni pharmaceutical company bia wo Ghana ha asa we herbs ombetumi dia mo no mo dia ye bro na ne aka ne sese ye di ye abebo man no etumi de ye ma hwe Nyankopon ani
ahwe na cheni ma to jashim ade we nyina hwe sika kwa ma hia se no 4.5 billion Ghana cedis. Oh hey point ni kwa na wo so no kra nka ye ncheche man ha na mbu bisa ho se nipa we hwe kwadwuma se na sitie nipa we abre ni mojeni wa beli mojeni ase ni sika ebia do ade ente se anya drogo na e friend say me gye na quality control board for ho kra me hu so mo adwuma na mo nya hwe na mo yo mo nya hwe mo te hokwa we ya mo chesi we ya ni kwase for pa mo ni adwuma na quality kana kasa ase ne sen ade bia contain opium ganja opium wom we you kwase for pa wise fools musu mu nyansa ko musu kuna makonya jimi nko ma jimi common sense mo ni bi mo jimi pa mo ya nya atwon blood suckers vampires suicide dogs ana monam ana mo fu samu ye bibi samu ko chiwi ya mo ko sama ma ye bibi achievement anya news mo nya hwe we bad news no mo ye no a very bad news. It's not good news because I didn't mo shino mo shigana ye resources na mo shino mo send your money ma sese mo ye na bi ni ade sese mo ye no narcotic control board for mo ta kwan ye fa so drugs run man wem say you to abronti say you to kwan so kono mo nkwohwe you ta say because of drug eno na mo nhwehwe drug say na mo che enebe gufo de am ese ye beg o mai mo cheye e la so fa ko da ni kokonti atrofo difo atrofo munni no kra ba kokra wo no mese mo ka ho bi ana ghetto youth ne street boys aye bebre mo bre no aside from my parents mo so mo ka because I did we am not to jashim nti bo sure so metunye to ase aye no chawo shi ni wo metunya ya fa ho ntumi nye hwe mfa ho ebesan ba 90cc ani pa na ma che no aka ne bre ni mo jeni a wa sofa de asefu na ma hye ase no so bosia na okobo ya ono de yesefu na sika no be den tua kana fo mama ye ni na ho na mpenifo wedi yenya omo magana ye nkoso omo kan ho bi ni ye bre ade na de bia mo de o san se mo ma mo da luxury mu na mo da nda pam mo nda street so ni kwan so ni tin mo ni atinkan bia mo ni feeling kitu bi kwa de ma Ghana mo ti mo den nti amane Germany for wana South Africa Netherlands for Mexico e krum bebre ye mo legalize ganja mo ni nyansa chon school crank because muna mo judge no blind judgment no sorry blind judgment no me say you judge no we are there also much we are there much in kwasefo obi abehu moto Ghana me say no mo ka ho bi ne ye bre Ghana nkoso nyina ayamo ha hwe sika bodo a mo kwakohia se no kwa no hwe sika a mo ko se no kwa then agriculture sector no mpo na wosan ke yesum se twen eno na wo se yesum because na ko be twen bia boyen na se na mo kokko board no adan se na mo ni ganja mo ni we board mo pe we board nso na mo man kofo ni ndia na mo beton ma mo na nyo ma se ye ye wo ye man mu a be ma yesika no na mo na hwe sika bebia ma to egu kwasi asema ati sei wenye ntampe na yehye ene yakomade ye yamu a kasa nkwasi ade we uwie wasan calculate sika yebenya Pokuasi road eya teche da ho kwasi adwene na wo mutrim se mode Ghana timamufuo no ye daachi ebekwa akwaje bosia aba bedi ba ejuma na mobeye na mobeye afuo na mato na mode we nyina yes ade am betumi de akọ mobetumi akoton ama wiase agisika abre oman no ba enkwasi ade na akwadwuro ni jimesemti no modi yenyeti ene ye daachi bekwa akwagisika ama mumma ne modaachi edi abre obi kurom no Israel ni US ni America no eye wi ena omudua ana omudi bom kuro ho ban ya kire nipa adwene ayemfa so emfa nchichiri kuro sene ye be ayem omomfo monsa enka omasase
omo di adwene ni nyansa nimdie kire wiase develop siesie kurom di nwura nwini kuro obi die ne so obesore ne wakwa akoduadua nwuru keke na kuro no maye fe na obi die ne se ono so bekwa koto akwakope machine a yede bedo so na obi nso no ne die ne se obeye saa machine na yede be shevi saa nwura no nti obi so no etoato aso saa o kwasia obi adua wi obi prehu nimde kwan a wi omode ye niam akese di ye nduro edi so kuro asene kwasiafo mpenifo mode ye dini kwa akwaji sika amamumba da achia ba bedi abreska ne gu hono mono abreska ane gu hono mono mwashisika 50 billion kwasia ne sayen tampe pa na ya shini akoma de yemo anka mo ye ne mu hie ni onan won ke ne mu hia face to face won esanke ye bu amana ne de mu hiem because I jimi ne ma we apa ho aden amaba be hye no masan ba calculate sika na kire yen timamfo omo san calculate sika na kire yen aden fa wo said yamo jimi na yedi mabisi so mo yenga na mpenifo no sika ana machine no ene mu face kan kwato Ghana commercial bank mu face kan kwato Ghana commercial bank mu Eze busia sane yenwanumi abo wo madwene e de ama Ghana Police Service no eno na yakwa akoti na Ghana nkwa na akwakoye wo man a yesi yetu bibi so sa gese yesai bibi e wo sa de kodu no anka betimi e de abo wo man no e wo baabi fofo ye hwe excavator ne galamsey ho sensem ya yesi yetu galamsey so sa enu nti ne o betimi aya ne se ne o mkoche excavator na wo mu asen na se kwan bi so no anka ye wakuafo wo man hu e betimi de excavators no ama wo mu na wo mu di edi wo budwuma se na ebeye na ebetimi ebo akuayo e wo man mu sa ena wi ya yakwa kwashini eno so eya ade a se ukọ pharmaceutical companies a wo mu eyusu wi e de ye adwuma enku a ema e de sra ne wo mu de kom tim enyema bebre wo hono ma ye de wi no eye ya amama e twa ye ho ahia no e de wi e di dwuma eno e bo wo tisi yentimi legalize wi no e wo Ghana se ne be na amafo be no ma yentimi fa kwa mufo bia so na ye ndada wi no timi emfa mwa e ma ne so wo man no asene anabusa mesese wo so obeja wadwenche e wo comment section ho e de amame all the social media handles no e too much gh o subscribe like no wa share na afofo so enye bia hwemedin e de dark gold ye besensia